Mu buryo budasubirwaho ikigega mpuzamahanga cya Leta z'Ubumwe za Amerika USAID cyahagaritse burundu 80% y'inkunga cyagiriraga imishinga itandukanye mu mahanga ayarimo n'u Rwanda. Usibye Leta z'Ubumwe za Amerika hari n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi byagabanyije imfashanyo byahaga ibihugu birwana no kuva mu bukene, aho harimo nk'Ubwongereza bwazigabanije ku rugero rwa 40%. Kubw'ibyo abahanga mu rwego rw'ubuzima bamaze iminsi bateraniye Seville muri Espagne barasesengura uburyo bwo kwishakamo ibisubizo bigamije kuziba icyo cyuho. Gusa bo baremeza ko ibyemezo by'amahanga biri gushyira ubuzima bw'abaturage bo ku mugabane Afurika mu kaga gakomeye. Madame Mary Betty Goodman n'umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubufatanye mu iterambere. Turateganya ko muri mwaka wa 2025 inkunga zagenewe ibikorwa by'iterambere zizagabanuka ku kigero kiri hagati y'9% na 17%. Ibyo biriyongera ku igabanuka ry'9% ryabayeho mu mwaka wa 2024. Nyamara mu bihe by'ibyorezo nka COVID amafaranga asohoka yariyongereye. None ubu tugiye gusubira ku rugero twariho mu gushora imari mu buzima mwaka wa 2007 n'2008. Ibyo bivuze ko hazavaho inkunga iri hagati ya miliyari 10 na 20. Uburemere bw'iki kibazo Winifred Byanyima uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya Sida abyerekana ashingiye ku mibare. Icyakora nagaragaza impungenge ko uyu mugabane udashobora kwifasha ikibazo. The HIV response is in a deadly funding crisis. We estimate that if PEPFAR, which is has been the largest HIV inkunga zo guhangana na virusi itera sida ziri mu kaga. PEPFAR niyo yari ifite umugambi munini ku isi wo guhangana na sida. Nihatagira urundi rwego ruyisimbura tuzabona izindi miliyoni enye z'abaturage bicwa na sida mu mwaka wa 2029. Abandi bagera kuri miliyoni 9 bashya bazandurwa koko k'iki cyorezo. AIDS-related deaths by 2029 in 4 years' time, and 6 million new infections additional by 2029. To make those kinds of investments, ibi bivuze ko za guverinoma zakagombye gushyira amafaranga muri gahunda. Ariko ikibazo ni uko nayo bafite. Ibihugu bibiri muri bitatu byo muri Afurika bitanga amafaranga menshi mu kwishyura inguzanyo kurusha ayo bishora mu buzima. Uyu mugabane kandi utakaza miliyari 88 z'amadolari y'Amerika buri mwaka. Ayagendera mu kunyereza imisoro. Muri rusange mu mwaka wa 2023 uyu mugabane wakira inkunga ingana na miliyari 72 z'amadolari, ariko bagatakaza miliyari 88. Muri uwo mwaka kandi bishyuye miliyari 101 z'amadolari ku nguzanyo. Ubirebye mu buryo bugari usanga kuri buri dolari rimwe ryinjira hari andi birasohoka. Kuri iyi ngingo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima nk'urwego runitezweho igisubizo naryo ryemera kuri urwego rwugarijwe. Icyakora ngo bari gusaba ibihugu gushora imari mu bikorwa byo kurinda ubuzima bw'abaturage. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus niwe uyobora uyu muryango. Icyemezo cyo guhagarika inkunga cyaratunguranye, cyanahungabanije imikorere y'inzego zacu. Ibi byatumye miliyoni nyinshi z'abaturage bagorwa no kubona ubuvuzi. Ariko ibi bigomba kuba amahirwe yo guhindura uburyo bwo gushora imari mu buvuzi. Ibyo byatuma uru rwego rushikama rukanasubiza ibibazo ibihugu bifite. Nubwo ibyo bifatwa nk'amakiriro rukumba asigaye mu gukemura iki kibazo cy'ubuzima bw'abaturage, abahanga bemeza ko nabyo bishobora gutwara igihe kitari gito. Bwana Peter Sens n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Global Fund ashinzwe kurwanya Sida, igituntu na malaria. Uru ni urugendo, ntabwo byahita bishoboka ako kanya. Tugomba kwihuta mu guhangana n'iki kibazo kuko nidutinda bishobora guhitana ubuzima bw'abaturage. Ariko ibihugu byose ntabwo biri ku rwego rumwe n'urwo rugendo. Mu gihe abo bakomeje kungurana ibitekerezo bigamije gushaka igisubizo, Leta z'Ubumwe za Amerika zo ziremeza ko zititeguye kwisubiraho. Tammy Bruce avugira ubunyamabanga bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bushinzwe ububanyi n'amahanga. We are not ending foreign aid. We are making it more nimble. Ntabwo duhagaritse inkunga duha amahanga, ahubwo turagira ngo birusheho kunozwa. Turifuza ko za miliyari nyinshi dutanga z'inkunga zikora ibyo zagenewe. Ntabwo byumvikana ukuntu 90% y'inkunga ikoreshwa nabi.
is not even making it to the people to whom it was promised. Nubwo bimeze bityo u Rwanda rwo rugaragaza ko rusanganywe gahunda zo guteza imbere ubuvuzi. Bwana Yusufu Murangwa ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, ibi yabivugiye muri Espagne. Governments in Africa have to prioritize and commit to progressively scale. Guverinoma za Afurika zigomba kwiyemeza gushora imari mu bikorwa by'ingenzi by'urwego rw'ubuvuzi no gutegura abakozi. Urugero nko mu Rwanda 95% by'Abanyarwanda bagerwaho na serivisi z'ubuvuzi rusange. Aha ni naho twibanze mu gushyira amafaranga mu rugo rwego. Mu Rwanda kandi ubuvuzi twabushyize mu nkingi z'iterambere ryacu. Twarenze guteza imbere ubuvuzi rusange, dukomereza ku gushora imari n'ikoranabuhanga mu buvuzi. Ubu tugeze mu gufatanya n'abandi mu gukora inkingo. Iyo mufite politiki nziza, amafaranga make nayo ashobora gukora ibintu byinshi kandi byiza. Even modest resources can achieve significant results. Iki kibazo gisanze isi yarihaye umuhigo w'uko mu mwaka wa 2030 abaturage bose bagomba kuba bagerwaho na serivisi z'ubuvuzi rusange kandi buhendutse. Muri uwo mwaka kandi isi yiyemeje ko icyorezo cya Sida kizaba cyaraciwe intege. Imibare kandi igaragaza ko 78% by'amafaranga yose ashyirwa mu rwego rw'ubuvuzi yibera mu bihugu byateye imbere, kabone nubwo bifite 16% by'abaturage bose b'isi. Iyi mibare inagaragaza ko za guverinoma zifite ubushobozi bwo gushyira amafaranga mu nzego z'ubuzima ku rugero rwa 62%. Mu mwaka wa 2021 nibwo ibihugu bikennye byahawe inkunga nyinshi zo gufasha ubuvuzi. Icyo gihe zari miliyari 84 z'amadolari y'Amerika. Kugeza muri 2023 ibihugu bikennye byakoreshaga impuzandengo y'amadolari 8 mu buvuzi ku muturage umwe. Nyamara muri gahunda yo kwegereza abaturage ubuvuzi bateganya ko umuturage umwe bagomba kumutanga amadolari y'Amerika ari hagati ya 60 na 86. Bivuze ko urwego rw'ubuzima rushobora kurushaho guhura n'ibibazo bikomeye kubera ko rusanzwe rukirwana no kugera ku ntego. Kubw'ibyo bakanzura bemeza ko za leta zigomba gushyiraho politiki zo gufatanya n'abikorera muri urwo rugendo rwo guteza imbere urwego rw'ubuvuzi.